Justin Charles Sima orumukuru w'ishomero rya Kirima Primary School nagira ngo ishomereri rutwire nebizo byinje konka ngo cyahika aha kubure byombeko biri kumara abegene bashomera ombebine byombekerwa n'amakoko ekero kubaretera bateganise bw'enjura ukira munonga cy'ekirasi abo kuba bana batene bashomera mu kirasi cy'amakoko ubundi enjere kije nyingi yo cyunga eratera kandi no kufunda hafunzire ine no mucucu ikindi kizibu kitwine staff house teka huireje na teka bonireje kwamba kino masoro bya mweja kwa Korjera Haroy Karisa mukuru wa Rotary Club muri Kajansu wa Kiso nagira ngo cyombe keci ekibar kuza kombeka nikija kumaraho miliyoni 5 na mushanjo so kija hana ebishomero riri kwetenga ikizimbe twa planninga gukora ikizimbe cya classrooms 3 nagarukayo natisa na bagenzi banje mu Rotary Club Kajansi banyikiriza twatisa turashoroze sente tukakora project ejo abahango mbyo bwegese hatana bahabura beji n'abazire okongera mani ombyo bwegese ngo kibase kubahwera mu kutunguka ombyanga byabo. Girls are becoming more useful than boys when it comes to giving back home. Tena gambe bindi giving back home. I've been so specific. Even masako mwina mwamani konka even in homes, individual homes. Girls tend to look back home more than boys. Echi kibaretere okutengoga omurye cyo kimuri gukora abo kwa bija babaherezo muzizi nimwe muteme ngoga yo kushomesa abana umwomo muninde bamu ba Chris baryo munsi basabuka jojo bacinsha baremba bari basitani hari hamwe n'abakamahanga. David Kamahanga or chairman w'entebe ya kashatu omuri Kirima nagira ngo government egerezeho kwatera hamashomero konka guteka abasya buri cumwe nukwe kusima aba barakugikwateraho okugihereza umuganda koko government etari kubasa gukora buri kintu uri kugenda pora konka ntwenda kusima munonga ba Rotary Club ahabwo kuteka kandi mukagira ukatwije Kirima tuze kukwatira abantu bitu ba Kirima. Gasha kwa Hweza Wilfred.